BJP Manipur Prez na Manipur miyam ki interest thabak tawgani haina party asigi state president adhikari mayum Sarda na phongdokrai wafam asi Imphal gi Thambal Sanglen da pangthokiba Seva Pakwara loishinbagi thoram da phongdokibani Seva Pakwara gi thoram asi Prime Minister Narendra Modi gi mapok numit September 3 gi hauduna leptana pangthoklaga ngasi loishinbani thoram adu da Sarda na makha taraduna Prime Minister Modi na mahaki mapok numitta cake kaktuna nungaiba phongdokpagi mahutta leibak miyam da kana bayaba thabak thoram sing pangthoknaba Seva Pakwara hariba thoram asi pangthokpani thoram asi ki manung chana blood donation camp tree plantation amadi mairoi singi painting competition chingba activity kaya su pangthoki haina phongdoki Seva Pakwara gi manung chana pangthoki ba painting competition da makong mathang ta kharba mairoi singsu thoram adu da manapi duna pungning thawaki thoram adu da party gi thomi sing mairoi sing amadi mama mapa oiba sing na saruk yakhi सरकार पाइबा पार्टी अमा ओइना आइना इसा सिंगदा अमदि लेंबिरैबा पुनमक्ता आइना थमजनिंगबदि करिनो हाइबा कांदा ngasi भारतीय जनता पार्टी ना सरकार पाइरबा मतुंगदा नरिबा अखोय अवाबा खरसे हयेंग फ्यूचर गी अखोय ना ngasai gi लाइबा विकसित भारत की पांडम सिदसु इरोइनरगा मणिपुर से तंगदु लैताबा नाखै सेंगबा अदुगुंबा स्टेट अमा ओइहोंना नबगी दमक्ता अदुगुंबा अखोय की सरकार ना पाइखटबा खोंथांग खरदा अखोय ना अवाबा दु थेंगना वादना नुंगाइबा कना 2047 बावदा भारत की प्रधानमंत्री ना पांडम थंबा अदुगुबा विकसित भारत की वाखल लोलदा नकोय ना येंगलकपा लाइसिंग अदुकी मटिक अकोय पुकिंग दा हरावबा नुंगाइबा पोई